Ne, ali isto ne znam, popularan Holac, hokej, popularan, pratite hokej? Pratite, kod nas je postao popularan strašno prije 1-2 godine, 3, i od tada svi su poludili s hokejom, cijeli grad. I hodaš po cesti, svi nose nekakve majice, klub se zove Medveščak, svi nose nešto zig-zag, Medveščak, ne možeš dobiti kartu za tu utakmicu, sve. I ja rekao, dobro, da vidim šta propuštam, i na televiziji išla nekakva utakmica, 2 minute sam uspio pogledati, znaš, to je sve što sam uspio vidjeti. Kao prvo, ne vidiš onaj pak, vidiš samo tipove kako se vrte po ledu, nije nešto prezanimljivo za gledat, i sve što sam u te 2 minute vidio je da se 10 puta jedan igrač nabio na drugoga na ogradu i da je 2 put skoro izbila tučnjava. I rekao, dobro, zašto su oni tako agresivni, zašto se stalno tuku? I veli mi prijatelj kao, šta zašto se stalno tuku? Pa to je muška igra, muški sport, onak muški na klizaljkama, nije ni čudo da su isfrustrirani. A mislim, i ja bi bio lud da ovaj radi bolju piruetu od mene. Nabio bi ga na ogradu, sva rebra bi mu polomio. Ali kad pogledaš, mislim, taj hokej je zapravo samo muška verzija umjetničkog klizanja. Rekao, dobro da nemamo mušku verziju ritmičke gimnastike. Na šta bi to ličilo, dođe onaj frajer, baci onu lopticu, zavrti onu špagicu i ubije nekog, ovo ostalo bi bilo gej, ali stvarno kad pogledaš, što su ljudi gluplje obučeni i što su sami sportovi gluplji, to su i posljedice gore. Pogled Matadore. Tipovi u rozim štramplicama kolju bika, kao šta radite? Što radimo? Koljimo bika, burec, pa nismo se bez veze ko pederi obukli, Ali moram se ispričati za ovu riječ, sam trebio riječ pederi, ne volim tu riječ, ne volim homofobiju, ne volim diskriminaciju i obično kad je ovaj gej parada u Zagrebu, odem, prošetam po gradu, ide 15.000 ljudi, hoda gradom i pružimo podršku ljudima gej orijentacije i hodamo po gradu i sad ima i policija, ima i ograda i to i uvijek dođu ovi neki koji se deru nešto, znači sad hodamo po cesti i uvijek dođe neki kao i kao, šta te jebe? I on kao, šta me jebe? Pederi me jebu! Rekao, frende, s krive strane ograde si jebo. Neš si pobrko, znaš. Ne znam je li neko bio u zadnje vrijeme u Zagrebu, od vas, je li bio neko, mislim, niste puno propustili ako niste bili, ali prošle godine je u Zagrebu tijekom, ne znam, nekako, pobjegao iz ludnice jedan luđak, prije toga je bio beskućnik i dok je bio beskućnik je izbo nekakvog čovjeka nožem na smrt, kao, i pobjegao je iz ludnice jer mislim zašto bi ga pazili. Rekao je da neće bježati, znaš, mislim, kome ćeš vjerovat ako nećeš vjerovat beskućniku u ubojici, znaš, i on im pobjegne iz zatvora i cijeli taj dan nas policija preko svih medija upozorava da je iznimno opasan duševni bolesnik pobjegao na slobodu, da svi moramo biti na oprezu, da ga moramo prijaviti čim ga vidimo, ali oni ne smiju objaviti njegovu fotografiju zbog povrede njegovih ljudskih prava, znaš. Rekao, stvarno mi je stalo do njegovih ljudskih prava, znaš. A vjerujem da bi i on poludio, da sazna da su objavili fotografiju, znaš. A s druge strane si mislim, kak točno da ga prijavim, znaš. Ako ste bili u Zagrebu, vidjeli ste ljude kak izgledaju. Cijeli dan sam bio na telefonu, znaš. Samo iz tramvaja sam 4 prijavio, znaš. Uključujući i vozača, znaš.